мобильный режиміңізге кірбейді. Анты көрсетіңші маға. Анты анықтайсыз. Ben az anıkta vereyim bana görün. Давай, анықтаңшы, кел. Көрелі шо. Өзіңіз таныстырып қойың бірінші. Ben inspektör Mamacan'dır, Jatto. Қызматтық көлігіңіз. Korsat vereyim arkadaşlar hazır. Болды. Sen Karazan'ı hazır mı? Harp verdi otasına. Geliniz. Bu Karazan'dan varamız. Az harp verelim. Bunu siz әрбір КамАЗ тартышыңыз керек. Мәнші. Давай. Тартамыз, давай. Koyamız. Sen tarp durasın. О, жа сіз өзіңіз таныстырып қойсыз ба? Көлігіңіз көрсетіп қойың. Ne görgöz vereyim ben sana. Көрсетсеңіз бірінші. Sana görgöz vereyim ben. Sen kimsin? Sen Не көрсетпейсіз? Мен Қырғызстан жаранымын. Көрсетіп Ben қойыңыз. sana görgöz almayayım. Не көрсете албайсыз? Yok neler? При исполнении сіз көрсетішіңіз керек. Sen aydaçı olsan ben sana görgöz almayayım. Мен айдачы отырмын мүлкін. Қақтан білесіз? Көрсетпейсіз бе? Өзіңіз таныстырмайсыз ба? Tanıştırma ayda. Sen ayda tarasana. Тоқтаң. Ayda şuraya tarp vereyim. Тоқтап тұрыңыз, сіз өзіңізді таныстырып қойың Тартты ғой. беремін. Сіз может жөнінде миніп келіп алғандырсыз. Қақтан білейін мен? Сіз көрсетің қызматтық көлігіңізді, дислокацияны, картаңызды көрсетің. Осы жерде тұрған жеріңіз. Анықтап берейін бірінші. Anlıkta vereyim. Бірінші погоданы анықтаңыз сіз. Anlıkta vereyim sana. Анан кейін болады. Yok no. Sen şu nememden geldin mi? Ben Kamaz'dan geldim. Ha bu bugün mü? Ben niye oldu? Artık bana tartı demesin görgöz vereyim de. Artık görgöz vereyim de adam bunlar. Cügün mü? Жоқ, Yüzlerde prinasma tarazda жоқ. Var da. бар екен. Boşanı Жоқ, görgöz otamam. қызматтық көлігіңізді көрсетсеңіз маған бірінші. Ben görgöz vereyim. Неге көрсетпейсіз? Yok neler? При исполнениесі бе? Ова. Анда Ben sana көрсетсеңіз. görgöz vereyim. Sen Ne aydaçılık görsetmez? bölümüne sen gel. Sen gelip alıp durup. Жоқ, сіз бірінші көрсетің да ма? Көргөз Өзіңіз Ben таныштырмайсыз ба өзіңізді? Mamacanов talant. Көрсетің, кімсіз? Не Ben sana должыңыз? айтасам. Қандай должыңыз? Инспектор. Көрсетпейсіз, а? Весовой контроль. Көрсетпейсіз, болды, давай. Sana Қана, görgöz vereyim. басың әм. Kartam benim. Сіз азыр бірінші температураны анықтап берің. Температураны анықтап берің. Anıp da vereyim sana. Жүрің, давай. Oturun şuraya. Айдан. Сіз көрсетіп қойыңызшы, қызматтық көлігіңізді. Келің. Үстіне жұтоныңызда жоқ екен көкіреңізде. Basar sen. Айдан, болды, давай. Қызматтық көлігіңізді көрсетіп қойың. Көрсетсеңіз? Biz çok oroz, basıl aydan. Çok oroz. Қызматтық көлігіңізді көрсетіп қойсын. Az görset düşüyoruz. Siz көрсетсеңіз? Так. Мында тұрың. Оқуғанға мүмкіншілік беріңіз, отырсаңыз. Так. Садиров Талайбек. Немесі көріп қойын? Срок, должность. Срок, должность көрсетіп қойсаңыз? Мен ара. Көрсетпейсіз? Неге? Сіз неге? Может өтіп кеткендер, сіз может іштебей тұрсыз. Ben işteyim, görsettim mi? Жоқ, ана көрсетпейсіз ошаны. Ошаны көрсетсеңіз маған. Oldu, göremedim. Мына, азырчы, сіздер екеуіңіздер тең қызматтық куәлікті көрсетпей, Ne oldu? мынандай қылып отырсыздар. Siz Сіздер kimsiniz? нарушение қылып Siz отырсыздар. kimsiz? Мен бе Қырғызстанның жаранымын. Jaranı olsanız işinizi kılınız. Ишим қылып атпаймын мұны. Kılvat, ne kılvatasın? Тартып атпаймын сізді. Ne tartışma? Сіздерге ұқсаған коррупциялық системаны ашып атамын. Ne kılvat çotasın ben senden? А бұны түшіріп қойып қойшыңар керек бері. Қанша КамАЗ өтіп атпай атамын. Не багажыңарға салып Sen kaçan алыңар. gördün ötken? Байтан бері көріп атамын. Kaçan gördün? Мына өтіп атпай. Оны келтат. Оны не тоқтатпайсың? Гружанный болsa tutudu. Тоқтатпайсың. Гружонный емес, қаяқтан білесіз? Е. Қаяқтан білесіз? Тоқтаттың мынаны. Гружонный мына. Aydaçı turat onu nerede? Мына Айдаушы пример тұрады. сізге. Aydaçı Көрдіңіз бе? Оны арқасында да келді. Мына тартта қой, мына. Bu yaktan gelgende Buna. birisi olsun çoğar. Мына. Не тоқтатпайсыз? Неге тоқтатышың керек? Неге тоқтатпашыңыз керек? Неге? Бұлардың Неге? кесі- Не кесі себепті қайталар? тоқтатпашыңыз керек? Бұлардың Айтыңызшы. 80-дан өтпейді бұлардың. Ананықычы. Алардікі тексерілі Весойдан өтіп келеді. Қаяқтан өтіп келеді? Қаракөлден өтсе 28 градус тоқтатышыңыз керек сіз. Весовой түсінесің бі сен? Неге түсінбе? 25 тоннадан жоғары болғандан кейін ғана. Мына должностын айтпай атады. Сұрауын көрсеткен жоқ мына кіші. Сіз қызматтық куәлігіңізді вообще көрсетпей атады. Көрсетпейлі қойың онда. Біз дағы кетеміз. Айда кеттік бас. Мен бе Қырғызстан жаранымын. Не олды? Sen aydaçısın mı? О, айдаушымын. Ne? Sögün mü? Сөгінген жоқпын. Сөгінмейдім. Не олды? Не қыласыз? Ne kılatılım? Не қыласыз? Zakonun negizinde. Қыл албайсыз. Менің қызматтың Мына мен айтам, қыл албайсыз.
Не қыласыз? Сіз кімсіз? Sen kimsin? Не oldu? Мен сізге қолын көрсеттім. Vurma mı lan? Кім ұрып отырсыз? Sen vurma. Sen gördün vurған. Biz Sen daha kim? кетеміз. Haydi. Бас айда кет. Жүр. Айда әрі қолынан еш бәле келмейді. Ne değilsin? Қолыңыздан еш бәле келмейді. Gel seç. Ne kılasın? Gel seç. Не қыласыз? Buna karap durasın. Қыла албайсыз. Kılsam. Siz вообще İşte- siz işlemezsiniz siz. Geçirip koy. Am ne қызмат көлі көрсетті? Görsetmeyeyim sana. Не көрсетті? Dön hele. Кімсіз сіз көрсетті? Sen kimsin? Мен бе? Sen kimsin? Мен бе? Мен Қырғызстанның жаранымын. Kaçka? Не oldu? Mişat etme. Мынандай қылып тартып тұрайын, да ұрды деп алып ана. Tartma. Ne oldu? Ayt. Ne oldu? Kaçka? Oğlum Tuttum tart. mu? Tartma. Onu tart. Sögüme sen de. Niçin vurur otasın? Kaçka? Kaçmayın. Kaç. Kaçmayın. Ben işime mişat etmem. Sizlerçi. Oğuz az tartma. Buna. Ona niye tartmayız? Niye tartmayısın? Ne sen mişat et tutasın. Toktap tartmayız bu anda. Ne kılayın? Sen de kışlap koyup lan bunu tartayım bu. Tartın. Sakasa tartışınız gerek. Hak etesin. Ben bir Hak etesin. kokanı getem. Gete Ne oldu? veranda. İşin ança sen. Kalk geç. Sen sıra ödelim. Sen sireyim. Sen sire atmayısın mı? Siz Evet, sen ha. sire atasın mı? Siz de söyle. Siz daha siz depçi. Kızmat köyünüz Sağa görsetmeyeyim mi? Sağa. Görsetmeyiz mi? Görsetmeyeyim. Biz daha görsetmeyiz. Bas kettik. Ne dersin? Hayda. Başla. Bu Aydoğaç'ı sen demezsin Aydoğaç. Kalasam ayda ketip kalam. Ne oldu? Aydaç. Aydaç. Aydaç gör. Aydaç gör. Ne kılas? Koluna ne geledi? Aç. Ne Ne diyorsun? kılas? Kolunuzdan ne geledi? Burada koy. Tart kolunu. Sen de tart. Kolunu tart. Valla menen tensin de kaç kılık ha? Ne oldu? Tart dedim ben sana. Ne oldu? Kolunu tart dedim orada. Kolunuzu tartın deyin. Sen tart kolunu. Ben iş bela kıllak mısın? Kılılaksın mı? Kıllak mı çıkıyor? Kim atıyorsun? Çakırın nereye? Buna atıyorsun. Sanmaz mı? Özünüzü tanıştırmaz mı? Transport Gözü Bölümünün başçısı Amir Akul Sadirbek Adrasoviç. Demek kızmat kolunuz. Ver gaz ben kızım ne kırıyorsun? Sırağına Başkanız yok da. Ha? Başka Göynök giygende baş giyini gibi. Koysanız. Forma болады da başkimde boş gerek. Hani surat gözüm elde çıkanda ettiren çek. adam var değil mi? Sürekli çıkanda çı. Gözüm Sen elde ettiren sizler adam kimsin var. gözü? Kırmızı Tanışsınlar mı? Şıkkasın Caranı Yaranı mı? Niye oldu? Ha? Hafiflik Bulacak bundan özünüzü da- özünüzü tanıştırıp Tartın. koyun desem tanıştırıp Sen aytat. tanıştırma Kızmat yani. kölігін Görüyoruz көргөзбөй ben айтат. Дислокацион карчыган көрсөтсөм Ben көргөзбөй görgözem айтат. dedim ben sana. Көргөзгөн жок, көргөзгөн жок, көргөзгөн жок. Амиракулов Садирбек. Бул жак көрсөткөн жок. Görsetmeyeyim sana. Биздин требование боюнча. Sen tribüne Бул жак көрсөттү, бирок суроогун көрсөткөн жок. Мындай эле ачып туруп жооп койду. Бул киши делечи. Хорошо. Эми Ya sen özünü tanıştırıp gitmişsin. мен Yeter. Блогер емеспиz. блогер Biz эмес. Kırgızstan Caranıyız. Ha biz niye Amerikan ülkemiz? Bizde de Соны алып Kırgızstan коюшу. ülkemiz. Biz Yumuşsunuz. А мына сиз Baştan- жакшына baştan сүйлөйт экенсиз. yumuş. Baştan Мына алып пример ушундай экен. Көрдүңүзбү? Қой. Сиз Baştan ушул алып кишиден үлгү алып үйрөнүп алыңыз, кандай сүйлөштү. Var mı? Görsün. Анан ушундай турса деле ичиме ооруп атат, башка кылып атат дейсиз. Баягытан бери тартып турбайсызбы? Türk'üm gel dur bundan Türk Мен сизди түртпөйм. Ben balam beni de Зачем Türk'üm түртүңүз? ne? Хорошо. проблема? Азыр эми мындай кылабыз. Аныктайбыз. Anam. Проблема жок. Hazır Бул жөндөн жөн эле келип алып, протокол Yok түзөмдү. sizler tokattı. Soğuk Мына taptı. Kamazlasın mı? Sen kamaz emez bu başka jaktan düşürdü. Мен görmedim би ben. КамАЗдын аркасынан келип атам мен. Şöyle Geliyor. Ne var? Kamazda niye var? Git var mı? КамАЗда таш бар. Ha, oşa taştı, tartı, bazı ne mi? Майли тартсын, пожалуйста, кана. Ошо мыйзам чегинде болуш керек да барып десе. O uşağına Анан силер sekir ötesi. сиз мыйзамга баш ийип атпайсызбы? Kim sen başını ötesi. Minister. Сиз көйнөңүздө кир болуп калыптыр. Барып алмаштырып алыңыз. Tartarsa ошондой болот. Minister geleydi. Bizde Министрби? Жакшы экен. Министр келсе азыр министрге да жолугабыз. Өтө жакшы экен. Мына мыйзамсыз аракеттерди мындай министрге көрсөтөбүз. Мына мыйзамсыз аракеттер болуп атат деп. Мына окшон сотрудниктерди. Hani ne degen sen? Биз билебиз. Neni bilesin? 28 градуста КамАЗдардын баардыгы тукташ керек. Bilsen toktay. Баягытан бери ана Sen КамАЗдар келип өтүп атат. Cevap verir. Кимге? Буга мен жооп бербейм. Мен баардыгын көзүмө алгам. Мен баардыгына көзүм. Буну да көзөмөл кылыш мүмкүн. Az daha башка КамАЗ келиш мүмкүн. Аны да көзөмөл кылыш мүмкүн. Сизчи бир эле КамАЗды таразаңызды багажыңызга салып алыпчы. Bagajga Анан кийин azı gel toktatıp. Tartışağı. Tart degeninden сиз tartып. баягытан бери турасыз, алдабаңчы көп. Tart degeninden tartып. Алдап атасыз сиз мени. Сиз алдабаңдар. Tartı tartpayt bilеңiz. Тартты өзү тартпай элеңиз. Анан эмнеге турасыз? Анан эмне протокол түзүп атасыз? Анан эмнеге протокол түзүп атасыз? Неге протокол түзүп атасыз? Tartkandan keyin tuş belağı.
Жо, siz protokol түзүп атпадыңызбы? Документтерди аламы? Жо, бул протокол түзүп атпады. Ана мен айткандан кийин таразын алып чыгып атат бул. Мен сага Кыйкырып. документтерди Мен сизди тааныбайм. Сиз мага сүйлөбөңүз. Сиз Мен кызматтык сени күбөлүгүңүздү көрсөткөн жоксуз. көрсөтмөм. Дагы бир айтып коюң. Сага көрсөт. Болду. Болду. Сүйлөө, ишиңизди кыла бериң анда. Мен бай. Азыр не иш аткарасыз? Азыр не иш аткарасыз? Мыйзам чегинде аткарыңыздар дейм. Министр качан келип калат? Өз менен келиш керек. Болду. Азыр дагы 1-2 бул таразыны текшериш үчүн дагы 1-2 КАМАЗ өткөрүшүңүздөр керек. Şu жерденчи. Таразынын үстүнөнчи. Мен свидетель болом. Дагы 1 КАМАЗ өткөрөсүз. Өткөзөсүз. Да. Мына ол кишинечи? Мына кишинин ордуна башка сотрудник чакырың. Эмнеге? Неге? Bununuz bir yerde işlebeyt bu. Ben tanımayım bunu. Мен дагы сени тааныйм. Siz kızmatlı güvölüңüz көрсөтпөй атпайсызбы? Сиздики сурак өтүп кеткен может. Может иштебейсиз. Не дейсиң? Может иштебейсиз. İştese анан көрсөтпөй оны. Siz мына начальник экенсиз, өзүңүз келип көрсөтүп атасыз, тааныштырып атасыз. Bu чаржап тур bu кишиче. Жаңы иштейт балдар. Эл менен жакшына иштеш керек да. Эгер бирөө катты сүйлөп атат. Ким? Аны интернеттен көрүп эл талкуулайт. Форманы кийгенден кийин Кыргызстандын кайсынан жаран болсун келип кайрылып, өзүңүз таанышып кетиңиз дегенде тааныштырыш керек. Ал аны аткарбай атат да. Мен водитель менен сүйлөшүп атсам, бул келип туруп ичке түртүнүп атат, мантип келип алып. Жо, алдабаңыз, ондай Чирик кылбайсыз. койгун. Ондай кылбайсыз. Эч качан андай кылбайсыз. Биз билебиз кандай кылышты. Дил ал. Я. Нени? Сен келип энемге туруп сөгүнүп атасың. Неге протокол Мына түзөсүң деп туруп. үзүлбөй 12 мүнөт болду. Тарт. Ha. Оны болчу. Энемди деп Энемди деп деп сөз чыккан жок Озман. Келип ички мындай кылып түртүнүп атасың. Кандай кылып көрсөтүңчү? Кандай кылып? Сеники мен көргөзсөм. Кана көрсөтүңчү. Жаман токту киши экенсиз. Не дейсиң? Уятыңыз жок киши экенсиз. Сен уятың барбы? Ооба, Не болду анан? уятым бар. Мына сиз кызматтык өзү көрсөтпөй. Мен сага көргөзбөйм да. Мына уятыңыз жок киши экенсиз, көрсөтпөйсүз да. Сен кимсиң ага? Мен бек Кыргызстандын жараны. Жараны болсоң, мен айдоочуга көргөзүшүм мүмкүн. Айдоочуга? Ооба, айдоочуга көрсөтүң анда. Айдоочу келсин, мен документтер менен келсин деп. Көрсөтүң. Сиз барып тааныштырышың. Мен начальнигимсиң. Менби? Мен Кыргызстандын жаранымын. Жараны болсоң, сен өзүң ишиң кыла бар. Мына ишим кулатпайм. Ишим кулатпайм. Муну силер аныкташыңар керек. Аныктап анан кийин таразыга тартышыңар керек. Таразыга тартып алып анан кийин протокол түзүшүңөр Таразыга керек. тартып Сразу алып протокол. алып. Не багажга салып алдыңыз таразыңызды? Неге? Түшүрүп койбойсузбу мына жерде? Күн ысык болуп атат. Мына асфальттар жарылып атат. Анан да дагы груженный КАМАЗ келип атат. Беркен. Мына. Мына сиз тартасызбы? Мына. Оор жүк. Мына. Пустой эмес, груженный, ичинде пиязды бирда жүктөп алыптыр. Мына таразысын бияга салып булар. Таразысы деле иштебесе керек булар кыз. Мен чогумун булар мен. Аркада машинада жүрөм. Башка машинада. Сиз документ сураганга да акыңыз жок. Же күбөлүгүңүз жок болсо, акым бар, неге акым жок? Ким айтты? Кайра жазып койтур. Ошол жерге жазып кой. Сен жумуш алдында келип алып бизге неме кыла бербеге. Жумуш алдында текшерем силерди. Текшербеге. Силер коррупция кылып атасыздар. Бизди текшере турган адам. Силер коррупция кылып атасыздар. Мен bir şey эткен жокмун. Пожалуйста, түшүрүң давай. Анықтан. Түшүрүң, жүрүң. İşteyби? Оу. Жүрүң, түшүрөрүң. Кармашып коюн бизе. Кармашасыңбы? Бас. Gel. Karmaşın. Ке. Жардам берейин деп атасың. Сизге жардам берип коюн деп атпаймынбы? Сиз деле мен деле
бир неме окшойсуз. Эмне? Гражданин окшойсуз дегеним да. Бул түз жерге болуш керекпи же кыйшык деле боло береби? Кыйшык жерге болуп атат. Эптеп эле кое бересиңерби же кандай? Түз эмес экен мен. Ошо түз жерге турбайсызбы анан кийин? Аныктай албайсыз сизчи бул менен? Төп түз жер керек огочу. Шайтан менен коюшуңуз керек сиз. Төп түз жерге. Башта алсаң. Таң давай. Ona şilanginiz kırkılıp olmasın, ehtiyat kalın. Karopkanı da salın içine. Qayerga? Biz hazırçı to'xtabayla ketib qolishingiz mumkin da. Siz shu yerda to'xtatgan yerda aniqlashingiz kerak da. To'xtatgan yerda. Ham nega to'xtatasiz? Nega? Jo, siz statya bor. Ne negizinde to'xtatasiz hozir endi? Taş bilen geleydi. Kurus? Yo'q, hozir siz shu yerda nima qilmaysiz? Bu yerga cheyin. Qayerga borasiz? Siz har yerga olib boraverasizmi? Qolganday qilib. Jo, chinda ana ne? Barcha qayda to'g'rida bu ne? O'yinchiq emas-da. Buni anlatmaysiz buni. Qancha kim anlataydi? 36 gradus ıssiq bo'lib o'tadi otasi. Buna kamazlar o'tib ketadi. Onday betinglar yo'q, вообще pustoy ekan ne? Sizlar ko'zinglar ne? Pribor buni ko'rib qo'yday. Bunani ko'rmaysiz bunani. Qanday pustoy? Qanday pustoy? Buna balon jelini qaraysiz be. Uyatda, uyat. Uyat sizga uyat. Sana uyat. Gözünüz pribor bu ne? To'xtatmaysiz bunani. Senin gözün bir var mı? Buna yo'l o'lib o'tadi. Öyle olsa sen taşıma mı olmasın? Nega taşmaysiz? Siz nega to'xtatmaysiz? Ben seni to'xtattım bu. Hozirchi? Hozir men aytam bir o'zi to'xtatasiz. To'xtatasizmi? Sen gazet etesini. To'xtatasizmi? To'xtatam. Davay. To'xtat. Tekshiramiz onda. Anam ne sizlar bunday jo'nakoy mashina to'xtatasizlardagi cho'ngroq mashinalarni to'xtatganga duxinglar jetmaydi, qanday? Nega jetmaydi? To'xtatmaysiz buni. Qancha mashina o'tib ketdi aytam beri. To'xtatılıb atatalar. To'xtatilmay ketib o'tadi-ku, ne joningizni yo'tasiz? Ne deysin? Canınız yok. Senin. Joningizni yo'tmaysiz buni. Bunday turayın anda içime bir qo'ydi. Xizmatdan ketganda da men seni süleş olaram. Sen men canımı jetirmegin sen. Men canımı jetirdi. Korkutmanı yo'qdim men buni. Siz to'xtatmaysiz buni. Çorluysuzku. Xizmatdan ketganda endi sen men süleş. Yo'q, canımı jetirtma. Nega men canımı jetirdi? Yo'q, siz ne çorluysuzmu? Men çorluy emasman. Amne qo'rqitib o'tirasiz. Kim qiyqiradi? Men ushintib сөйлеймін o'zingizni. Men de öyle şılp söylüyorum. Adam ne söylüyorsun? Siz forma giyip durup o'shanday söz so'ratasiz. Xizmatdan indin, sen men сөйлөш olam deb. Ushintib qo'rqitib ақша qilasizmi? O'zi qaralar o'sha. Sen menenchi, sen menen. Ha, men ayting. Нормальный сөйлөшкөн адам эмес экенсиң. Нормаль сөйлөшөт. Normal сөйлөшүп атпаймынбы siz менен? Qanday сөйлөш керек? Орысша сөйлөшелби? Сөйлө орысча. Орысша сөйлөшелби? Сөйлө орысча. Сөйлөңүз орысша анда. Пожалуйста. Не кыргыз тілін Не түсінбейсің? жүктеп алдыңыз? Түшүрбейсизби? Текшербейсизби? Тоқтатпайсызбы машиналарды? Не турасыз енді? Қайсыны тоқтатышың керек? Кетіп қалдық ғой, кетіп жатыр. Сен маған указать етіп кетесің. Неге указать етпей? Как жарандық активист қатары указать етеміз. Сіз мындай эле. Сизчи? Не болуп тур? Президенттин саясатына каршы чыгып Кечирип койгон сен. Түшүнүңүзбү? Сен каршы чыгасың. Мына текшере албай атасыңар. Аныктай албай атасыңар. Жүк канча жүк бар, не бар? Тартпайсың бе? Эч нерсеңерди аныктай албайсыңар. Қой оны қайда? Қайда болып тұрсың? Айдабайсыз, танытаң мына жерде сиз. Дагы бирөөнү токтотуп, экөөнү апарасыз. Кечирип коесуң, мен сени. Кечирип коесуз, сиз кечирип коесуз анда. Сиз кечирип коюңуз. Буну трассанын каракчысы деп коет, мындай. Протокол түзөп алдыңыз мен жол берем да. Мен протокол түзөм деген документтериңизди алып келиңиз дедим мындай. Протокол түзүп атыптыр бул. Протокол түзүп атыптыр. Жүрүңүздөр. Кана протоколуңуз алың. Жол деп жазып коюңуз. Кечирип кой. Кечирбейм.
мен сага итак көргөзбөйм мына протокол. Не көрсөт? Мындай да жолдош лейтенант. Жакшы мындай Эми, маданияттуу сиз- адамдар окшоп сүйлөшөбүз. Сиз Протокол сиз түзүп алып анан кийин көрсөтө албайсыз да. Эмнеге көрсөтөсүз? Бул жак айдоочунун мыйзам бузулсун аныктап туруп анан түзсөңүз болот. А сиз таразаңыз багажыңызда болсо сиз аныктабастан туруп кандай? Мен буну айттым. Документтерди алып турсаңыз, таразадан өтөсүз, аныктап туруп, эгерде весовой жок боло Жок, турган бул болсо айдоочу кете берет. бул айдоочу мага башкача айтып атпайбы? Эмне деп? Протокол түзөм. Протоколду весовойдон өткөндөн кийин Протоколду түзөм деп айтыпсыз. протоколмо неме тур, ответственность. Мейли, мен ушунчалык болбосун, бет тырмачылыкка өтпөйлү. Сизге 100 сом берсе сиз ынабай түзөм депсиз. Мага тыйын берген жок. Же сизге 100 сом аздык кылабы эмне? Да, алло. Айтыңызчы, көбүрөөк беришибиз керекпи? Мен мындан 200 сом берели. Мунуну ям тарт. Мен сенден тыйын алдымбы? Тыйын алдымбы сенден? 100 сом предлагать этсе, Мен алган- жазам дептирсиз. Тыйын Айт алып ошону. келген жок мага. Мейли, болду, түшүнүктүү. Сен мындай намаз окуган бала окшойсуң, мага 1 сом пул алып келген жок, албайм дагы буну. Сиз 100 сомду аз депсиз. Сунуш кылыптыр. Сунуш кылган жок. Сура. Сиз сунуш кылып атасыз. Мен сунушам кылган жокмун, айтчы. Тескери бура бербеди. Бура бербе. Тескери бурган жок, мен Кара, айдоочу берген. сөзүн сиздерге айтып атамын. Мынчалык сиздерчи 200 болбоңуздар. Сен дагы 200 болбо. 200 болбоңуздар. Сен дагы Ооба, ошо айдоочу. Бардыгыбыз Мен бардыгыбыз документ Кыргызстандын жараны болобуз. Мына Кыргызстандын өнүгүшүнө аз да болсо салым кошушубуз керек биз. 100 сом бердим эле. Анда аз берген окшойсуң дедим анда. Мындан тыйын сураган жокмун мен. Макул. Сурапсыз, бирок сизге 100 сом сунуш кылса, алып келген дагы. сизге 100 сом сунуш кылса, сиз аз берген окшойсуз. Сен алып бура бербе. Көкөз жанында турдук. Акча албайт эмес, коюңуздарчы. Сен ушундай ишенбесең аксакал ой. Мына Мен ишенбейм дагы. Ие. Биздин мамилебиз ушундай да, өзүбүздүн өлкөбүзгөчү. Мына эмне? Мына эмне? Эмне ал? Эмне ушул? Эмне мына? Не бул? Бул бизге чейин неме болуп калган. Сизге чейин болсо, Алар. хорошо. Сиз айдап жүрөсүзбү? Коюш керек. Биздин мамлекетке болгон мамилебиз ушул. Алмаштыкты койгойсуздарбы жок дегенде? Алмаштыкты Качан? Эми? эмнени? Мына эмне деген? Сайгылаба, сен сайгылабасаң не? Мен Сайгылаба. неге сайгылабайм? Бул бизге жарым болгондо. Тешилип калган болсун. Неге сайгылабайм? Мына тартып койгон мына. Мына эмне деген мына? Биздин мамилебиз ушундай да. Өлкөбүзгө мамилебиз ушундай. Ошон үчүн жолдарыбыз дагы тешик, ооруканаларыбыз дагы эски, мектептерибиз дагы эски. жүрүп атат да. Ошо бизге окшогондорбу? Бизге окшогондор үчүн тешип коюп атырдан да. жолду тешип атасың. Мынаны да биз тештик банда. Аны мен Всё, түшүнүк. ким тешти аны? Ким тешти? Номериңиздердин акыбалы. Машинаны Майлы. Пекиндики Пекинге деген да. ошондой да. Мамлекетти жеп ичип жок кылышыңар керек да, туурабы? Ке, иним документтерди аласың да. Документти эмнеге алат сизге? Ал. Кызык эле экенсиз. Бүтөт. Ана начальник атат. Хорошо, бер Давай. начальник. Аныктан кең нерге коесузбу таразыны? Коюң. Кайра жүктү болбадыңызбы? Койбойсузбу? Сен ол жерге түз жерге тартыңыз деп атасыз. Ошон ол жерге түз жер бар ошо. Ол жерге эмес, сиз может то башка жакка туруп Бул калат. сурабаса деле сиз сурабаса деле тегиз жерге тартышыңыз керек. жерге коем. Ол тегиз жер эмес да ал. Айтыңыз. Аны жö Казаны жакшы тегиз жерге алдын ала биз келгенге чейин башка айдоочулар токтотконго чейин алдын ала токтотуп алып шарт түзүп анан иш кылыңыздар да. Анан мен адым дегенdim, азыр анал жакка айда, мен ошол жерде текшерем деп айтасыз, башка бирөө да келип текшер десе. Мен тартып берем да атам. Ошол жакка барып тартып бересиз. Мындай жакшы кызматыңыздар так аткарылган. Айдоочулардын канын соруп бүттүңөр го уже. Койбой эле. Ана сура водительден сура. Бергеним. Берген. коркуп койсоңар оны карасаңыз. Үңкү бир отуруп атат. Ончо коркуп. Мен сизден акча же бинеге сурадым. Документиңизди алып келиңиз дедим. Бул жүрөт айланып алып. Сен келип алып анан кийин неме болуп атасың? Бул бир эле айдоочуда, башка айдоочуларда токтотуп. Мына гружонный келип атканды токтотпойсузбу? Аныктабайлыбы? Келин, мен сизге жардам берейин. Токтотуң.
Бересің бе? О, тоқтат. Тоқтатың. Азыр майлы, сіз менен болды. Эми мында кылалы. Азыр күндүн ысыгын кантип аныктайсыздар? Градусник барбы? Телефоныңыз Мына- градуснигі ме? Телефону градусниги Телефон ол градусниги. болбой калат да. Спутниковый. Жолдош аға лейтенант, телефондун градус. Биринчиден, телефон бул сиздердин жеке буюңуздар. Ал сиздердин табельный положенность деген түшүнүп койсоңуз керек сиздерге. Табельный положенность билбейт. Табельный положенностька сиздерде термометр керек. Туурабы? Термометрди сиздердин ишканаңыздар, өкмөт сиздерди каржылаш керек термометр менен. Ал термометр до стандарттан өтөт жыл сайын. Сертификаты болот. Мен туура эмес айтып атамбы? Ошо термометр, айдоочуга термометр болсо, урматтуу айдоочу, сенин жүгүң ашып кетти, карасаңар койду, градус канча болот, токтототуңуз. Бир аз күн салкындан кийин айдайсың деп айтышыңыздар керек да. А телефон бул жеке уюлдук да. Жеке буюм ар бир адамдын. Мен спутниктен тартса дагычы. Туурабы? Biz hazır Жолдош агатынан. Информационный технология боюнча маалыматны жашап атабыз. О. А илгери андай нерсе жок эле. Ошол үчүн температурный градусник болчу эле. Тура. Азыр неменин жетишкендиги, техниканын жетишкендиги. Тура. Бирок ошол жерде Ошо- жашап турат. Карасаң 5 күндү, кааласаң 10 күндү. Тура. Бирок. А эмне ошол эски Бирок. кыл менен жүрөр. Эски сизде эч ким эски кылым менен жүр деген жок. Сиздерде ички мыйзамдарыңыз бар. Ал ички мыйзамдарда, приказдарда сиздерде тийиштүү түрдө термометр болуш керек. Аба ырайын аныкташ үчүн. Ал деген сиздердин кызматтык каражаттарыңыздар. А бул жеке уюлдук телефон. Ал 5 күндүк көрсөтөбү, 10 күндүк көсөтөбү, ал эч кандай күчкө ээ эмес, юридикалык күчкө ээ болбойт аныңыз. Болбойт, кечиресиз. Болбойт, кечиресиз, адашып жатасыз. Ал болбойт. Сиздерде термометр болуш керек. Сиздер баарын көрсөтүңүздөрчү. Тилекке каршы жок да, мен билем аны, термометр жок. Всё тогда. Çekiverin. Çekiverin. Биз кетебизсек уруксатпы? Болмасын тиңем. Мен уруксат. Айдоочулук Жок, мен документтерин берсин. айдоочу менен чогуу келген билем. Мен А бул иним бул эмне деп бул турса тура берсин. Биз мына КамАЗ кетсе кете беребизби? Men dağı turam. Бул турса Сиздер- тура берсин. сиздер менен калам мен. Биз кете беребизби? Машина Жолдон чыгып. калтырбаңыздар. Машинаға. чыгып алып отуруп ал. Мен менен чогуу иште бүгүн. İşte. Көрөсүң. Болды. Анан кимдин ким экенин көрөсүң ошол жерде. Айдоочулардын виноватпы же неме? Жүрүп аткандарды тартсаң ал. Oldu. Toxtatыңыз. Мен байдан бeri 27 машина өттү. Тоқтатқан жоқсыз. Сен кайсы машинада жүрөсүң? Мен би? Сиздикинде жүрөм. Жүрүп отур. Бизге уруксатпы жолдош? Кетпи? Азыр тартабыз. Муну тартып албайлы. Жоқ, тартпайсыз онда эмне кармап турасыз онда? Мына 28 мүнөт болду. Сиз кармап турасыз. Жөн эле кармап турасыз. Сен айтып атасың. Мына карап туруң. Жөндөн тартып атасың. Жөн эле кармап турасыз мына. Жөн эле кармаган жокмун. Ана эмнеге тартпай атасыз? Тартпайсызбы? Кана тартпайсызбы? Жардам берем деп тур. Жардам берип атасың. Жардам берип түшүрдү, анан кайра жүктүп албадыңыз. Тегиз эмес экен деп атасың. Могу жерде тегиз өлүп. Сиз Машина турган Нерге сиз нерге алып келсеңиз келет. Сиз азыр токтотсаңыз тегиз жер издеп жүрө бересизби? Тегиз жер эмес, оны. О, Шамалсайга барып тартып келесизби же кандай? Кандай Шамалсай? Түшүндү? Тегиз жер жок болсо Шамалсайга барасызбы же? Бар да жүк бар да мына. Пустой жүрбөйт булар. Сизде көзүңүз прибор. Көзүңүз прибор. Сени көрүм. Мен көзүм ачык эмес. Токтотсоңуз аныктайт элек ошону. Сиз кетип аткан КамАЗдын баардыгын эле пустой кылып койдуңуз азыр. Сен өзүңчө эле эмелерин Мен өзүмчө эмес. Мен ушу Кыргызстандын ушундай айдоочуларына күйүп келип атам. Сиздерге окшогон мындай чоң агалар президенттин саясатына каршы чыгып атат. Сиздер жеке ишкерлерди ушинтип жарым сааттан бери токтотуп алып, чара көрбөйсүңөр. документтерин алып эмелер анан кийин. Сиз тактабайсызбы биринчи? Тактаң кел. Сиз тактаң. Кел. Сен шашырып. Койбойсузбу кел. жолдош аға лейтенант, бизге уруксатпы? Кете береличи. Ада 3 жыл коюп кетет.
İlim. Ow. Köp demekler var men. Men ardeke kılam aka. Ne kılasın? Ar nerse kılam. Ne kılasın? Suroo berem, surayım, үйрөнөм. Ne öğrenirsin? Sizden үйрөнөм. Kандай Ben kılıştı. Вот, пожалуйста, мен сиз менен барам деп атпаймын. Yürü otur. Кана термометриңиз. Алып келиң. Var. Күндүн ысыгын көрөлү. Менин башымда градусник, сиздинки башыңызда градусник жок да. Точно чыгарат Sen мага. başına Туурабы? gradus var. Туурабы? Tölle söylüyorsun. Ошондой сүйлөйт да, анан кантип сүйлөйт эле? Ошондой сүйлөйт да. Сиз өзү дагы сүрдү көрүнөт экенсиз. Любой шоферди коркутат окшойсуз. Бир караш менен. Oşa dağ tozu olsun. Bir Paxtaga aytib ketaylik. Atak olsa da yaxşı anda. Çok olsun da. Sadece yazalım. Çok olsun da yaxşı.